Dati dumang kailangan bababa. Untuk dumagang kailangan malapit na betara ba kaya? Berapa? Berapa kamu orang burung nyerang lalu ngundang lagi bisa benar dan lagi apa ya aku ano ko na ako bandar ko na silang tanang labat juga ko na chin iyalah dan saja iyalah ya. Duh ya Allah, terang baju karo bekok. Ya Allah. Baju bakal kemarin dari Bangkok boleh. Sandal kok. Kan kau lo ngucap payah kok saya baru kau nilak saya baru kau nih bangunan ya. Waalaikum. Waalaikumsalam. Biar deh lagi abo lawan nanti Sandal. oke. Oh kok lawanan deh. King, pom tinggal. Aduh, mbian teh jadi tinggal loh. Jod deh, lagi deh. Lagi. Tak lawanan sekali benteng. Stop. Ya pas tak lawanan sekali mbian. Dari mana kebon? Dek dam macik. Alang ko. Bersih. Nikah boleh nih nikah. Sabong ano beser. Sobong. Bersih nih kah? Pon nang buon putih. Buon. Nikah aing nom teh. Oke, le nih kami tak lupa boleh. King ya toreng. Astagfirullahaladzim. Peka di kerumpuan naro ngaraku teregi udah na. Aduh ya Allah, payah. Cerapet nih. Ano sih? Wala pagka. Bisa mo ong komenta sa beta. Oke. Ikutan. Ano sih?
Apa dun mo lo nih kata. Pasakan lu bagi nikah. Abdom lagi budimbian. Ano din? Aba, nama. Ikaw na rin. Naman. Kiki nyaman. Alam ko, matapa ka, ano, belan auto. Sinabo dan malijaw. Oo. Wah, coba teh. Mau lo lemak? Mau lo lemak lagi? Para mo pa problema. Si mira-mira na dyan. Bo, are biru na dah, mare deh. Biru na deh. Ah, Di biro na dyan ka ano, na dyan dyan. Maningit, dyan niya ka rin bang loga. abutin bucon deh teh. Iya, ini budak. Andare mondar. Sa akin nga rin kan sini proso sa baro rin sini kuning. Ngebram pagkapi di mga lima. Ya, sekat pa. Mundur gitu deh. Iya leteh. Terus aja. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naunan deh. Hari labu kalau boleh. Naunan. Lagu aku teror deh. Ada nyaman handphone mat niri boy, teror na. Nggak mat niri itu nyaman deh kemarin. So, tapi itu entar deh, mat niri kemarin deh. Halo, dari mana? Berima Timur. Dari mana? Rumah Timur. Dena mat, di baru mat. Tadi kelakuan gimana? Dena. Ini malah biru kan? Tak lebur kaji. Mun merah tak lebur yang warna biru. Ano? Apa dong? Pag ko deki tekwakin kon paang. Kon paang. Kapan mo kong garo? Jawaban kiburu siapa? Yang bibak pernah paang. Kau tak jawab nih, kau tadi kacau nih kau lagi. Ya, kau ingin perang kini kau proyek sih menurut kita anak-anak pada dada tengah ada golongan setiap petireng kesih seborang paang menumpah ke rumah. Kima dekian gak ruang.